Bwega nuntubo riboti na mujumbe wa tigana East Mheshimiwa Mporo wa Bore muthenya wagoro na thia nambere kwa kireke ndiunga yake ya Ntuguchiri kwa nambere kwa kinenkanira basari ndeni ya gishigo bunge kinare thiritwe kinambere kwa kiga wirane bako tambaru kithomo na kuria sheri gutigira tiba kwa nambere kwa bakiwatagira kithomo. Mwandiki wetu wa Ntheto Adams Muturwa Therenja nawe na riboti ino. Bunge wa shiga bunge iketiganisti Mporo wa Bore kira ikirintuko ya muthia kuthura inform chambasari wonde mikindu na thangatha na wite githomo keshumbu iketiganisti kithirite giukira kiutate na arake ari mwaka 2017 mwaka 2022 tukona githomo kianika hiyo tule maru na kipiga miaka 5 leo choka tuba narwa iwa tule au ukakwa ilia setimasmo ila ukena ngoro kemimi na ngoro kwa foto wangu university baba direko kwa ili ya mwa enana 61 day school. Kwa ili ya kaiga mkono university ikisoma turejelie. Nenda kipindi cha Mporo kipindi ya miaka 5. Tuweza tuikia ana kurukia tuwa na rifote dene university. Na kendo bwela antubetu. Otendu kingia maana kurukia kivimi bwela mutongole kana muyumbe. Abo fikira ntu. Karama mboisi ya okera, nyambe nengao si okera, barangande ya okera, sukuru chatia netha ichi okirete, na inyana aratori ya tuwete mnakuru, 2022 tuwe kuringa namba 15 sub-county yetu, tuwa namba muthia Kimeru County, mwaka urothi atire yo mheshimiwa, tuwena mire namba 7, no tubanguira mheshimiwa Mporo akuruta githomo na ringiro MP. Achoka tonga basari, ira chiari chekura miukone antu. Ira chiari chekura ku Sunday school chia tukuria mheshimiwa ichoke ge muchiari otiganisti na wite to kugairwa nyumba arenda kwireta kenine ikairwa kenine omuntu akona chiawe akana cio muchimpuru na ringiro MP. Meariene kiriorito ni chibo Mikindori East na Mikindori West location baraba witi betherite ba kuira umangwira Mporo etherite kiritanda na githomo yetherawe na mwanya ki barabangi ituonete kagita gaku kithomo ikiumite kwa fulani kigaitia atua fulani na ituonete kinya ugaibwa basari boku bwithera bwina njirera yagirite no to at least pasentira nyingi yana betu ibona support ya basari especially the secondary schools barabera baino batubu nene ibethera baikwa melwa na bakailwa na thithore mwanya matura yangi tukuona barabara chietu yondwe tutumire ya mengira tukuona ya kunati it is on progress kuina isi ya transport especially tukuona mainyo metumira no tukuona barabara ndithongo mina tuibo kujiro tuku thomo keriele akemo icho nende kwa mheshimiwa wetu sisonine au kadha na butukuona loi tu kadha kirwe mheshimiwa wetu kutentu kuinyemwe twithara tutinwe mashinani tuko chonde na twithara turi bokadilonka mheshimiwa Rembi aikuokere antu bawa atebatiga mashinani na ndu bakwitha atitiga antu bawa mashinani matokeo ya wetu ayo na manama ndiriwe sonine okatha no ndu wewengwa buyu kumuruma yurete atia batu ngwe yetu ikuata maendeleo njara na kuwa asante no shughuli yetu na aimu yetu ni maendeleo peke yake na tunaenda maendeleo na dhiri. Mwana Mporo wa Bore na maneti siasa choro ngari chithirite gitutha mbere ni bomba siasa aragwite siasa yawe na kuwa na kubwithia mwoni Mporo wa lewe kura wate wa kibakene mwaka 2017 mwaka 2022 barabara yetu ya Mikindori kuna tega TV road mwijia wana baba chirengewe ikayo to live lami ngomba kante bomba doi akia Mungu ende kana ngomba le ni ngomba ndo betu lele ba kamera ka onte boloi lele ba ka ko bokia kura ba bokia mbi kura muntu ekolonga mato 17 awele kele make bo kona yo be vimiti akaza machini awe vimiti yake nyumba sio mbe na akeloi lakini kolombo yanto obera tele okareta ndege mukono Kenya Airways na utike nikilale ko wantu beto kwenda kurongo miaka ya nale miaka ya nale kibyo tata oko okolia
muthia mpuraburi no ritia karimba ondia karama kwithira bena umeria mwanka mpurethira yake nomba kwithira kibabuthiria barabara ya karama mbaranga karate na ya uru mututikirira mwanka mukwani barabara ira wite na rikite kumba kwithira kichine kirambecha ni kumba kwithira kambira kubwithwa kaita konde mburamba kumba kwithira igechemia barabara ya uru adio barabara ya uru ikaokina ko mwero keni leta ko mututikirira barabara ile inambesha inambio inambesha wada mtu ukora kwa mbesha kwa milioni 10 ndio naona barabara ile inambi ndio ungetoa no tukuijarua ile bura kura endeleza faida loi kwa barabara inambesha bura yese nyodario kwa mpro ndale mlo kina kigani ndio yako no trombon ukura barabara ya karama baranga karaseron ale ni nabesha ndio ndio na barabara nani mitakia ikabwa ndio ndio kwa wada mtu kwa mlomo na karama ndio kwa ile ngizo kailenge ibwedete amen amen mandoni vika karama tunombo vika na kungi kiripoti na Miru TV kumatia ni Mitanda Msimuturia wa Thirinja.